Ipinasa bahay baro sa YouTube channel ka baay kateng ka BM Solar Technician and Electronics. Tementangan pen iya pihiba kumno ngen shna yau wifi. Tehoi wifi ng bonsen ngi jukonek i wifi po kalai te teng da kalip kalai bedangi ngimyok man penan kami wifi. Tementang sengi pedangan pen ibe pi bangin ngin connect met tang dau niu solar baterin. Sesuai katangan batai pi ba ngim la ma chukune direct tu tengi hab men kami gini tiar uneu de ULM 2596 tengi hab men kam penteli tiar dengan batai pi te shwa katang hab ben check ru ya ka voltage na u adapter kin kanang bang in so thu badai ba ngi hab ben adjust ya ka voltage jong ne battery uneu de ta u Airtel wifi tengin connect in connect daka solar hau ni kanang ba kanum lip in kalait na siput lada ja ba kalip kalait te mentale pa ke power cup te bun sen gi bun hi ki yeng ki sem ki ya pe world cup daka mobile ni daki daki laptop ye te kumta kanang bakan do light dengan connect no daka solar tengi haban pe yu adapter jong aneu de kat no voltage te uneu de adapter jong wifi teng nomor nang ni ngisi po do wifi tentang haban pikin suaya ka voltage jong ni kan ka output voltage ka de kat no voltage kanang bangin semau thu dangin adjust voltage jong ne battery kemangi yang ni ba uneu de Udah kada voltage 1 ampere kamot bang ha ban adjust kumba kada voltage kanang ba ngin la kan man connect hau to wifi tentang in le connection shwa yo ni wifi yang ni uneu de ULM 2596 kau nang in le connection ni te nang ni play i nang ni de ka input uneu khnam ba i la thaw ni kum nang ni ka output nang ni ka input pe nang ni pi plus nang ni pi minus nang ni pi minus nang ni pi plus ni pi connect wire nang ni kan nang ba pi la ban connect hau ni battery pe thu kum nang ale tung la de ban le wire ru ni pe play im tu uneu de input bat uneu de output tenang ni kan pi connect ha battery im tu menta padengin te sa wiu te sau ni kan ngin te ne neu de ba sau neu de ba di neu de plus neu de minus ngin te nang ni kan na ngin te na input tu ni ba sau ngin te ba sau tu ta balik berbalik plus minus minus tadi yang tu ngi haban tak ya kan ka bulu tiap
nang ma kan mden kajing short ada cia bagi takhu tambo biteri rom do la ne kita rom do ni dan kam ban tak ni black tiap hadir mengadap tu dengan minta pada ingin kelek wayar senang ni Desho kata ngimla was kena bikin tu tangi haban tahu saya kapal tias dan mentangin uniu deu bateri tang te eu ni uniu deu plug jong DC tangi haban thep nang ni kan tapi lai ila me ini lai Jadi ni kata pada ngi haban test voltage kan empat la ban connect bidira wifi ngi haban test voltage Tengah update dengan tes tu ni uniu deu kelam multimeter tu off semua dengan bu hang ni hamarang ni mah bu hang ni kami lain dah kami reading tu rom ni lain nomor ba ka thut bateri yang ni la shut down jaka daw la jan lut bateri kala khi im tu kan tentang sim nang ni kan pasau deu ni intes hang ni nang ta uni bali pedang ina hau ni bayo Reply ini kami sipo voltage to bakal adu nading ni bateri ka hiar ka kia tu Te huni ina adjust kin ai bed kemba khat ar voltage Tenang nang ni hap adjust nama nang ni ngin khawat nang ni kan khawat nang ni tu Tenang khawat satu kahiar wakil tu klakil nyo voltage nang tu pra khandai kipo wei khat ar Tibu udah jikut na kelam multimeter dengan penon kam na daw ni. Tehoi unir okom ju hi phi nam penon kam da ka ba phi. Ai upasau pra pasau. Ta uniu bayong phi ai wadi ni kan. Phi tu baik ni kami sun voltage dengan lek kumnong ngihap ban penhai berarti haduk hat ar voltage ingin ai ni ngihap ban krawat yang ni tapi into kak bang yang krawat kakio nrio nyo pra handai spo hat wei hat ar pin lai abik hat artek atur aduna bed tongin ai khat aduna mo nasa ar mla penbiang ro kam ngamla
bị cái tầm ar lại tao mình lấy đã cái tầm ar lại rồi cũng tôi mình lấy và cut out voltage cái depan long bị cut out voltage kan tầm parat ya kan ni dah bu teman ta kalau long tu connect na hapo wifi thì hari nang tu connect sau ni bangin si hapo wifi tu nang ni na input mo ni basau ngin ai para basau để nó hâu ni basau tu ngin ai plug tiệm nội xóa tu ni bayong ngin ai ha ni balik kemudian udah minus rồi tu baru nilai ada upload saban susi bene tengin tes senang ni tes ya voltage senang ni kam ni kan ni multimeter tinggi si ni basau si ada napo tu atau bayong in ana jerong tu di bayong ni bayong dan mengira ami kara voltage kemak ba kelak long kena dang isi yoแต่เดี๋ยวนี้ปัดอุปตรีเป็นชาร์โนเป็นชาร์ฮักอาร์เป็นตากันนี่พิลาเป็นชาร์ดากาโซลาร์พาเนลลานี่ดากาไลท์นี่udah baชาร์ดไลท์pihak ban klip yang ni but minus plus mah dan ini basau pihak yang ni basau pihak klip yang ni basau tu bat bayong dah klip yang ni kan bayong tu bat nang ta pada nang ni pada PCR light ada pikuk ban syat dah light kan PCR light ada pikuk ban syat dah solar panel pada pihak tek dah solar panel nang ni subuh pikuk ban syat dah solar panel mo baik kan ni solar panel pikuk ban syat ni solar panel tenang nadi lai baik plus baik minus wanang tei tekan ni ada kumju hi pin sasu baik no sasu tek kan baik sasu tek baju pasau bayong kum ni bikin uni pasau di hang ni pat bayong di hang ni tek bikin tu hang ni tek scam kemudian uni pula asya septeri tengah mentah pada bangan kuat bagi bangan lek dah kalai dengan hab dan kami dah ni kan kena tengah hab ban show klip ni tengah kham tat hi ke balik dah kalai mar full set ni pakam nomor apoi kemba arhajaran ka nila da pile da ka solar panel ta kalau apoi kemba lai hajar tam te nga pedenga le na da kalai khanang ba ka khamduna jinglot ka ta ga ka dor ka bang thiet tangin connect no hapo wifi mentang la dep le wiring lut berkhoj baik tu tu ni udah charger bang charge bateri angta
uni dia udah ba hapsi hang ni dia ni pe uya kem tu nang ni pada ngisi hang ni hau ni wifi si wifi te mentangin tes no dapat ni dia syajar pe syajar ni dia syajar telah dangila kena light uni usah sawai ada bu ha ini yang ni uya kum tu đi cầm tu năng tu vào đấy con đẹp hàng này lại nghìn bệnh ngàn ổn ông ta về là y bầu thì vậy mình sẽ giao lọ sau để mình ta vào đấy nghìn con đẹp cái năng này vào đấy nghìn xì hao này wifi xì em tu vậy bằng rạ này wifi ini bisa điện với lão mẹ itu lão bán itu tuy đặc sao cái một lạ lòng để sebut là dah ka lip ka light ro vậy không tu sebagai pelip nak ka light mah pelip nak ka light tapi dengan pelip ka light dapat itu lah lip dan dari ni wifi pe umek ben itu mau beli ba uban nau ni bateri ni stok hau ni bateri Tentang kum tu hi ngai skam ba pi la song thu tel da phim pa song thu ro so bha sa comment kanang ba ngan batai su